Moj tačno ću mjerni snop dobiti. Ti imao karama koju listu krv sunce ti kalejsan. Puštaj čovjeka, Radovane, kad ti kažem puštaj Maksuma iz Prizrena. Pomoži mi Ilmija, ako Bog znaš. Ama šta ti je bre? Šta ti je Ilmija? Šta se ti mešaš u ovaj naš 100-godišnji albansko-srpski problem? Za vas Bosance je najbolje da ostanete po strani. Nemoj da ostaneš po stranu Ilmija, ovo je totalan lud. Ko je lud bre? Radovane, ovdje me gledaj. Ovaj ovdje čovjek, ova ovdje individua, on je vaš Radovane. To je ozbiljan srpsko-četnički element. On za vas radi. Objasnimo Ilmija. Objašnjavam, šuti dok objašnjavam. A vas dvojica trabuljate bre, kakav albanski element da radi za Srbe? Pa gde to ima? Ima ovdje u Bosni sve ima, pa da i Albanac radi za Srbe. Gledaj ovog čovjeka. Ovaj ovdje čovjek je Jaran Tvokčića Draže Mihajlovića. Oni gor na Romaniji krhaju zajedno rakijeti. Generala Mihajlovića. Čića Draža mi je drugar na mene, ja mu nabavljam rakiju. Bre, nisam znao. A nisi znao, jel? Tvoj život je u njegovim rukama. Ovaj čovjek treba da te vodi prema Romaniji. Vodi ga što prije odavde da ga moji oči više ne gledaju. Pa ne mogu Ilmija odmah. Pa dobro, onda za 4-5 minuta. Pa Ilmija mislim da je ovo već veliki problem. Što sad? Pa Šiling je blokirao celo grad, ne mogu niko da izlazi iz Sarajevo, traži neku knjigu. Hej, ti Nemci što mi idu na onu stvar, razumeš? Ej, rat je bre, ljudi ginu, a njemu do čitanja. A Radova nema ni papire, nema ništa, kako može da izlazi preko ustaški punkt? Dobre, nema papira, ja. Imam bre, ja sve, evo vidi. Daj vamo da vidim to. Šta je? Četnička vojna knjižica. Yes. E, što bi te fino na ustaškom punktu s ovim dočekali. Vidim u glavi pravi Međed. Ne razlikuješ njega i Međeda. A jesi u pravu. Šta? Za Međeda? Ne bre, za ovaj ustaški punkt bre, nije pametno da mu pokazujem ovaj dokument. Ilmija, ni tica ne može da izlazi iz Sarajevo. Vidi, bolje Radovan da sedi ovdje kod tebe neki dan. Joj, mila moja majko, šta ću s vama? Sjedite ovdje. Zaključajte Isusovu ti slučajno da se ne spuštaš u kafanu. I igrajte se. Nemojte se svađat. Nemojte da stranci moraju da opet reaguju da vas mire. Ja ovdje nešto da završim. Znači, igrajte se. Eto mene brzo. Igrajte se.